Vašaru, turbetu. Prodajemo bušalica. Šta prodajete, brušilice? Bušalice, prodajemo makitku, devalde, mini voke, primjeri, husvarne, sve jeftinova. Prva klasa robe kod nas, kod Hajrizija. King Hajrizija. King? Hajrizi. King si rekao da si? Ja, Hajrizi. Kralj, znači ti si kralj ovdje. Normalno, prva roba klase. Prva, pošto ti ovo, čija je roba? Kineska? Nije, kakva kineska, švedska, evo švedska. Koliko ti dođe husvarna? Husvarna ti dođe, brate, kod tebi, brate, 600 maraka. 600 maraka. Vidite da je postujemo, brate. Znači, kad ste došli? Evo, brate, u 7 smo, ne, 5 smo došli. Jeste što prodali? A nije, tek smo došli, A dobro, vidimo se posle opet. Ako Bog da. Živi i zdravi, brate. Dobro. Nešto se ovo brzo vrti, pajdo. Jeli? Ovo je taman. A tamam. A nekako mi baš brzo, ali dobro ti se peku, a? Oči varaju. Je li bilo išta? Prodaje, nije još. A nešto sitno, ali Ali što će? Danas će... se nadamo da je danas glavno. Koliko prodaš toku dana ovo? To je tajno. Ne odaje se. Državna tajna. Zbog poreza, jel? Šalim se. Koliko nastavi nijedna Pa jo. Ne radi sve. Zavisi je li lijepo ili nije lijepo vrijeme. opet ti nije rekao koliko je para. Vidiš kako te mota. Ne motam, motam ja njega, on neće da... Vidi, nisam ni primijetio, bravo, naopako je okrećeš. To brže se peku, jel, naopako. Bravo, bravo. Vidio sam skonto. Dobro, bit će nešto. Dobro, ajde. Ej, navratit ćemo, vidit ćemo. Ajde. Može? Može, svaka duže. Može, naravno. Samo malo gdje si. Ovo je SDA, ne SDA, ne daju Bačko je cijela jeftina. A nema... Pa nema danas baš puno. Nema, slabo skroz. Šta je ovo? Slabo nešto. Ništa, skroz loše. Dobro, slabo im še nikad vidio. I meni se čini. Ko prodaje ove konje? Jarane, hoće li posao? Hoće, mašala, ide. Odakle si? Jela. Iz Jelaha? Šta imaš ovdje danas? Imao domaći životinje sve osim čurke. Zečevi, guske, patke, morke, prepelice. Jaja prodaješ ova ovdje? Evo, nisu su prepelice. Imao svakakvi, ali danas nisam ponio, bilo malo. A baviš se peredarstvom, jel? Da. Može li se živjeti u Bosni od peredarstva? Može. Može, samo moraš imati svega, ne možeš samo jedno. Sad, ovdje samo da pričamo teško, može to da ide. Samo malo glasnije priča. Ali ovako mješovito može se živjeti sa manje. Koliko dugo se baviš peredarstvom? Oko 12 godina. O, Boga mi dobro. Znači ti si već stari peredar. Jeste. Zdrava jaja. Zdrava jaja. Yes. Ova jaja od prepelici. Da. Je li bolje da i piješ ili da i... Svježe. Svježa? Malo s medom, malo s mlijekom, ko voli. Ja pijem onako, bez ičega. Ti si naučio? Ma ja, pa nema tu joj kod čovjeku danas. Kad znaš da je dobro i lijep, znači nema šta. A pošto ti dođu zečevi ovi? Pa zečeva je imao 30 maraka pa nadalje, znaš. A koja je vrsta ovo? To su lavlje glave, ukrasne, a više ovi ovdje stupac. Da.
Imaš ove ovdje, vidiš, isto ovako šareni. Ima gusaka, patki. Pošto ste guske? Pa guske su ove 35 maraka. Veće, budu male po 15. Skroz. A pjetlovi? Pijetlova od 20 maraka pa gore. Ovo ti je crni austrolor. Jeste, crni Austro, ima Italijanka, zlatna. Zlatna, di ti je Italijanka zlatna? Evo je ovdje. Samo malo Evo, da vidimo. tu. Ovo su. Jeste, to sve. Koliko su one? One su 40 maraka komad. One su najskuplje, a? Pa jedna od skuplje, ima i Australopci 40 isto. Koje je bolje držati? Ove ili austrolor? Pa ove bolje nesu. Bolje nose jaja? Jeste, ove imaju više mesa. A ti držiš i zbog mesa i zbog jaja? Da. Samo domaće se jede, ništa se ne kupuje u mesnici, tako. Da. Bravo majstore, baš mi je drago što sam ovo vidio Evo, ovako. imaš ovdje mlade brane, isto jako lijepe, Kolumbija. A jeste. A imaš svašta, evo vidi imaš i kjerčićovi Pa mali. svega Vidio, ima, evo svega. ovdje 2 i tamo imaš 3. Jeste, evo uz 3 isto. Tamo A, 3 si ovdje, da. Jeste. Pa ima ovdje isto lijepi koka, kukankina, ali ne vide se, vidiš. Ove ukras, vidiš ove gaće. Aha. Prelijepe kokoš. Uglavnom, ti hodaš po vašarima, jel? Jesu vaši. Po cijeloj Bosni? Jeste. Ali i gore te Pa, svi znaju, jel što da? se tiče ovdje, najviše dolazi turbe. U turbe. Jeste. Nisu svi vašari za ovog. Pošto janjac? Evo janjac je jedan. Stigu. Koliko je? Stigu na 1000. Šta 1000? Maraka? Pa je. Ja, pa je li to skupo paju? On nije skupo, to će biti skupo. Kako nije skupo i... Roba se. Koja je vrsta to ovci? Ovo je jarana dubska. Dubska? Nami. Najkvalitetnije, jel? 3 mjeseca janci, nije ovo. Jel se bavi stočarstvom? Ima 10-ak? 10-15 ovaca ima. Pa ne znam, ja nisam nikad da za janje traži 1000. Ovo je za pripor, da nije za klanje. A to je ta cijena. Kome treba dobar janjac, evo ga. Sad, 3 mjeseca mu jarane, 50 kila. Ovo je unikat. unikat. Ima janjad, ima svega, Ali nema para. ima i klasa je klasa. Jel te iko pitu? Pa nije ovo tek su došli. A tek si stigu? Da. A iz Visokog si? Ja sam mislio da si ovdje domaćin da si. Dobro. Sretno ti bilo Amin, da ga prodaš. amin. Dobro, vidimo se Jera. Evo snim. Jaran, jesu ovo tvoji? Damiđe. Od Amidži? Odakle si? Salih mu jetek. Molim? Salih mu jetek. Odakle si? Željezno polje. Ovu željezno, tamo su najpoznatiji. Tako kažu, ali da je istina. Je li prodaješ ili samo za izložbe? Prodali bi jedno. Kolika mu je cijena? A 2.500 maraka. Koliko su teški? Ja joj nismo i vagali. A koliko otprilike imaju? Šta? Pa imaju preko 100 kila. Pa vidi se po njima, ha. Vidi se po njima. Dobro. Idemo dalje. Hoće li posao ljudno? Šta imaš danas ovdje? Da predstaviš? Holandske čudesne zlatne Marija, Zečeve? Vidi. šarac, veliki mali zečić. Gdje ti je da ga vidim? Ja tega, da. A ovaj mali? Koliko ima kila ovaj mali? Kolika mu je cijena? 20, A ovo me je šargi? 60. Pa kako je onaj skuplji duplo? Duplo je teže. Duplo je teži. Koliko ti je 120? A znam da si podjesno ove prodavao. Oni mi skozac, ono zeti. Dobro, zeti. Donosim ste ih dubci. Ma jel ti tjesno ovo mi je ovdje? Prije 20 godina ja sam imao.
Što muri ovdje huda? Jarani, pošto ste ovce? Kako koja? Ima li kurbana? Nema kurbana, ovo je sve za... Za prodaju, a? A ja. Odakle si? Krauli. Kraula. Kako si, da nam se predstavi, kako ti? Sefer Ahmed. Sefer Ahmed. Koliko imaš ovaca? Imamo oko 200. A baviš se stočarstvom, jel? Bavi. I danas si došao ovdje na vaše da bi prodao nešto. A ima... Izložite. Jesi prodao išta došao? Nismo još ništa. Tek si došao, a? A ja. Da vidimo. Koliko ga cijeni? Jel to taj? Jeste. Op, pardon. Neće toga. Bolji ti ova. Rogovi. To fali rogovi. Ne mrće rog. Jesu podla zuba. Pa evo vidi, evo pogledaj. Janjeći. A evo gujova. Jeste. Jesu Janiće. Jeste, nema. Kolika mu je cijena? Kako se dvojica dogovori? Znači nema fiksno ništa. More se nešto ispustiti, a... Kako se nazva dogovorimo. Ništa onako tanak, nije ko je dobro ošišan. Ošiš. Je li ovo sve za prodaju panj? Jeste. Kolika im je cijena? 3000 i najveća. A ima i niže, jel? A ima 1000 i po, 2. Jesi prodao išta od jutros? Pa tek sam stigao. A odakle si? Željezno polje. Tamo su najbolji, ovo najpoznatiji. Nema bolji nego što je željezni. Svagdje robe, jeram. Ali ko što su vaše, baš malo ih je. Dobro je, hvala Bogu. Dobro, sretno vam bilo. Ajde. Hvala, također Ivan. Dobro, To da vidiš se siru. pa ne, da uslikaj i pošalji sliku. Eno u auto, ja ću ti donijeti onaj ram. Onaj motoč što je. Donesi ti to tom bi ja. Prvi, bio sam ja kod njih kad je to tek nino radio. Ovo je sve pošteno. Tad je Iskreno, inkubator bio nema dlake, 200 maraka, 180. Maja, Šta mu bi? čekaj. Plaši. Evo nas ovdje kod Termodigitala. Jeste danas krivo. Danas su paunovi na cijeni. Puno mušterija dolazi, pita, ali izgleda ne mogu se dogovoriti. Ne bi reci, znaš ti voka, da će brzo nos pilica. ima, Koliko? ima. Pa zavisi sad koja vrsta. Da će brzo nos, nemoj mene, evo ono... Pa ne, imamo više rasa, znači Leghorn, Australo, Pamrock, New Hampshire. Znači više vrsta tih nosilica imamo. I cijena ovisi koja je vrsta. A najbolje, ako se ne razumiješ toliko, najbolje da dođeš u Vinac, u firmu, pa sam sebi probereš šta ti odgovara. Pa dobro, nije. U svakom slučaju, dođete lično, izaberete šta vam... Ovdje nemam, ovdje imam samo piliće. Koja je vrsta pilića? Ovo je Leghorn. Lehor, talijanski? Holandski. Bijeli? Holandski, tako je. Holandski Leghorn, oni se nalaze u odgajivačnici. Znači ovo je naš novi proizvod u firmi Termodigital. Znači unutra pilići nalaze se na rešetkastom dnu, Da. tako da izmet sav dole prolazi. I onda je čisto uvijek gori. Čisto, uvijek pilići čisti. Znači dobije se odgajivačica, dobiju se 2 hranlice, dobije se ova pojlica. Da. Evo vidite kako oni kljucnu ovdje I voda ide. i voda ide, jest. Imaju 2 električne kvočke, a sa tim električnim kvočkama upravlja ova elektronika.
i vi naštimate ovisno koji je dob pilića, dobiju se uputstvo za korištenje. Na primjer, jednodnevni pilići 34 stepena. Da. I onda oni unutra imaju idealnu temperaturu, idealnu vlagu, imaju hranu, vodu. Ovdje se naspe 20 litara vode i jednostavno ovih 20 litara može im biti 10 dana. Je li ovo tvoj proizvod? Jest. Ovo je lično, znači, iz moje glave. I sad koliko dođe ovo sve? Ovo kompletno, znači, sa svom opremom dođe 580 maraka sa PDV-om i ovo je za 250 jednodnevnih pilića. Znači, kapacitet je 250 jednodnevnih. Naravno, kako pilići rastu, onda ih manje može stati tako. Ovo ti je, koliko ja znam, najnovije što si izumio. Jest. Ovo je odgajivačnica i ona veoma efikasno i kvalitetno u ovoj odgajivačnici uzgajati piliće. Zato što imaju idealne uslove, dobro napreduju, nema prljanja, lako se čisti. Znači, dole samo se jednostavno ova odgajivačica skloni, očisti se, na primjer, najlon ili šta je ispod i ponovo se sve vrati. Daj mi reci, tvoji su paunovi. Jeste. Ovdje vidim navola na paunove, sad ne znam da li si se dogovorio ili se nisi dogovorio. Kolika je cijena paunova? Je li par? Jest. Muško i ženski? Muško, žensko par. Cijena je nekih 350 eura za par. Ovaj paun je star oko 3-4 godine, tako isto i paunica. I sad bi ona trebala, ako Bog da, u maju mjesecu da krene nositi jaja. Daj mi reci kolika je godišnja nošnja njihovih jaja? Ona snese otprilike 2 puta po 5-6 jaja. U toku godine? Tako je. Znači otprilike od 10 do 15 dana, od 10 do 15 jaja. Nosi godišnje? Godišnje, jest. Kolika su jaja? Pa malo veća nego kokošija. Kokošija. Sekundu. Koliki im je vijek trajanja njihov, koliko mogu živjeti? Obično ljudi ne dožive, obično paun, znači ljudi ne dožive da od starosti krepaju, obično lisica ili nešto, znači može biti 10-15 godina. Dosta? Da, znači i sve što je stariji, sve mu je rep duži i duži. Na primjer, ovaj rep je 3-4 godine, kad bude 6-7 godina, onda bude još veći rep. A di ovo mi je rep? Ovo je paunica i ona nema repa. Samo paunovi? Tako je, samo paunovi, oni rašire rep, sad on kad hoće da se njoj udvara, on će raširiti krila. Da vidi je li muško ili žensko. Tako je, znači paun da privuče, da mu se dopusti paunica, on mora raširiti krila, odnosno rep mora zadiviti je svojim repom. Da bi je osvojio? Jest, onda ona dođe ispod njega, postavi se, on odradi. On skoči na nju, ispusti rep i više mu se ne diže. Bravo, a gdje si nabavio? Ove konkretno sam nabavio u Sanskom mostu. U Sanskom mostu? U Sanskom mostu, znači molim sve gledalce da se pretplate na YouTube kanal Termo Digital i mi snimamo. I ima kompletna emisija, nabavili smo paunove, pored paunova čovjek ima u posjedu i kengure, lame i tako dalje, znači sve to možete vidjeti na kanalu. Samo neki dan sam te gledao, objavio si, baš si rekao da ideš u Sanski most. Tako je, to je to. To je to. Znači, tamo ću ja da odem da napravim jedan baš video u vezi toga, interesuje me. Odlično, mogu vam dati broj domaćina pa možete se s njim dogovoriti oko termina snimanja i tako dalje. Daj mi reci, jesi još išta danas dotrao za prodaju? Pa što se tiče, znači imamo u ponudi piliće, paunove, odgajivačnice, ovo su inkubatori za proizvodnju pilića, ovo je jako interesantno. To je nešto novo, jel? Pa i ovo je dobro, staro novo što bi rekli. Znači, ovo je automatska pojilica za vodu. Prednost ove pojilice je što se nakači na ovo, recimo, bure 20 litara i pilići ovdje kljucaju i non stop dobijaju čistu i svježu vodu. Da. I također ono što je jako bitno sad i velika potražnja je za egzoltom. Ovo je sigurno najbolji preparat što se tiče peradarstva i najpotrebniji. Ovo je sredstvo koje se daje u vodu za piće pernatim životinjama. I ovo kada pernate životinje popiju od 3 do 6 mjeseci, ništa ih više ne može gristi od vanjskih nametaka, kao što su vaši grinje. A čim su vam koke, golubovi,
prepelce, nebitno. Bilo šta. Čisto od vanjskih parazita nema šta da ih grize i oni automatski bolje jedu i bolje nose jaja. Znači ti preporučuješ ovaj proizvod? Ovaj sigurno, bitno je sam da se kupi od provjerene osobe, da je 100%, da nije razređivan i tako dalje. Znači, ko želi može kod Termodigitala kupiti 100% Exalt. Dobro. Znači, baš su ti paunovi ekstra. Možeš i snimiti s one tam strane, sad mu se valo taj rep vidi. Sad mu se vidi, da. Da. Ko nije gledao šta paun radi, more sad vidjeti. Dobro, sad je on malo pod stresom zbog ljudi, a inače bi on raširio rep i zavodio mladu. A imaš li još kod sebe, ili su samo ova dva? Imam još jedan par. Još jedan par, imam paunova. Mi na u našoj oazi rasne i ukrasne peradi imamo sad jedno 10-ak različitih vrsta peradi. Raznih boja i tako dalje, a imamo namjeru, ako Bog da, oko 25 različitih vrsta koka, patki i čurki da imamo u tom našem posjedu. To je kao mini zoološki vrt, pa pozivam sve gledaoce slobodno da nas posjete u mjestu Vinac, koji se nalazi na glavnom magistralnom putu između Jajca i Donjeg Vakfa. Moraš reći broj telefona ako... Evo, možete broj telefona ovdje snimiti. Znači, ide dostava za sve zemlje Balkana, za Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, dostavljamo i inkubatore i jaja, naše preparate, dodatnu opremu i tako dalje. Ali svi te mogu naći na svakom vašaru u Bosni i Hercegovini, ti si tu. Obilazim, što se tiče ovako ovih vašara, trudim se da pokrijem što više koliko nam vrijeme dozvoljava. Može li se živjeti od peradarstva? Može, Ko hoće, može. I recimo ja se prvenstveno bavim proizvodnjom inkubatora za proizvodnju pilića i sušara. To mi je osnovna djelatnost. A pored toga još uz to privatno držim koke, prodajem koke i jaja za nasad. Da. Jer vi kod nas možete, na primjer, doći, vidite neku vrstu kokoši, na primjer, koke koje nose, na primjer, zelena jaja, i vi kupite od nas inkubator i možete kupiti i jaja i sve vam to spakujemo, možete kući sami sebi izleći piliće i ostane vam inkubator. Možete i gotova pilat kupiti i tako dalje. Kod vas sve ima? Sve postoji, nema što se tiče peradarstva? Kompletan, znači smo zaokružili kompletnu proizvodnju. Znači od koke, pileta, jajeta, inkubatora, dodatne opreme i tako dalje. Dobro, pa ajde moj, hvala ti lijepo. Bujrum, dođite nam gore pa se vidimo ako Bog. Alikum selo. Evo nas kod našeg Zajma. Zajme, šta ima? Ma evo, dobro je. Šta ima u pečuju? Ma šta će bi sve isto? Sve isto. Radi se, rad, posao i gotovo. Kako farma napreduje? A dobro je. Dobro, hvala Bogu. Daj mi reći šta si danas doveo? Pa evo malo jaja, malo kokoša, pila, svašta pomalo. Imaš i zečeva? Ima. Jel bilo išta prodaj? Pa bilo je, počelo je tek. Tek se sabrije narod. A šta, daj mi reci šta, ovo je lehor bijeli, jeli? Jest. A ove ovdje koji su? Pa to je domaći. Kolika im je cijena? Pa ima od 30 do 50. Zavisi kako. Zavisi? Ma ja. A zečevi? A zečevi dajem po 15. Igračka je 15 maraka. Da, ali ti si obilazio sam ove snimao, pa ti si najjeftiniji ovdje. Pa najjeftinije ja i dajem. A i najviše prodaš? Pa najviše, ja. Ko je ovdje sve? Došla vam je i majka? Ima i majka. Da vidimo, ovo vidi. Gospođo, kako ste? Samo se. Ovo vidim imaš svašta ovdje. Ima 5 komada, mogu bi dana 35. Od guske, je li ovo od guske? Ma ja, ove su pronijeli s krunu. Sve ovo je, i mast imaš, gušću. Znači ti, tvoj sin ste ovdje, evo sad sam vam pričao sa sinom, Boga mi kod ovih drugih mašćin skuplji. Ma daj, ma nije. Da. Znači danas vašer, turbetu i izložba. Ma ja. Daj mi reci kako familija? Ma dobro je, hvala Bogu. Žena, djeca? Ma dobro su svi. Sve je okej. Mali Benjo? A mali Benjo u školu nam krenu. A krenu u školu? Pa ćemo... Kad ćemo ga doći? Pa vidit ćemo, čućemo se, eto, uglavnom
Najbolje je bilo vikendom, sad je u školu ide. Da. Dobro moj zajme, sretno ti želim da sve ovo prodaš i Hvala, da se živio. vratiš u Peču i da nastaviš Pa farmu. ponovo za poslom, nema Pa drugi. nema mirovanja. Jeste, Dobro. Vidimo se sljedeći put. ako Bog da. Bajdo, koja ti je vrsta ovo zečiva? Belgijski vrijač, njemački kar. Je li? Koliko je težak ovo? Evo vidiš, pare se ovdje. I kolika je cijena mu? 100 eura. Zoli gospođo, potuša pijama, pogledaj. Nije malo. Pa ovdje ti se pari. Ima veze, vole. A ovi šarci, pošto je njihova cijena? Oni su 50 eura. Nije bitno muško ili žensko 50, jel? Imaš i kokoša i su ovo pjetlovi. Koja je ovo vrsta? Talijanke. A dobro ti ovi orijaš, a čuju ovi belgijski, jesu belgijski rekao.